Kani Gadega Pati CTV. Confederation of Khasi Gentia and Garo People Mauro Unit kala penha perdana ya kelempong yakop lekai kriket ke balatip kum ke second open to all 8-a-side cricket tournament tennis ball. Haka khatwai trek mentau benai rempang haka manani leka jong ke Maulai Mauro Secondary School. Haka ni kelempong mentau kasnam ya kanam lakdo darat ke kenhon Nongse United. Hadien baklala ban pelim no ya ke kenhon Aberan. Kabana Jayau Lan Sonolen dak khandai khandairan. Kani kanam job kelawan lengba ke jing lekai bah jong wei ni kinoi lekai Rohit Roy. Balala bantiat marwai hadu sispa sanran na kebanta ban pelong ya kenhon Nongse United ban kamai hadu sispa andrepweran na kipra over. Andala poi sa kapalitit jong kenhon Aberan ban be ya katong kinong tiat kene kenhon kilasa penha wicket hadu nyau ngot tang hapo kah nyau over. Bat kelala ban kamai tang drepu aran. Lengba kani jing job ke Nongse United kala khori ka song pisa ke bakot khat hajar tingka. Bat ke kenhon Aberan kelayo andre hajar tingka lembar ki trophy. Bat yaki kusnam na sam da MLA ke Maulai constituency ba embha lang simle ringkat u president ke FKGGP Central Body ba Walbert Rani u president ke FKGGP Maulai Circle ba Marbot Khar bat kiwi de ki parad khot jong ke FKGGP. Hakane ke lempong ya kanam man of the match layo do Rohit Roy na ka kenhon Nongse United. Kat ba ya kanam man of the series layo do Wheeling do na ka kenhon Aberan. Kani Gadega Pati CTV.